ole thir tu te YouTube channel thir tu te chi bai ule voin hi mei ni som thum pakhat sang hi le som hi panga ania voina hianin kan share theu angin Republic veng le Bethlehem veng thangin football final YMA football in elna final anin tuma hai kan veng fans te hi voina chun kan than hem khop maya hai kal kan tha khop maya bus te pickup te tin mani lir theiten kan kal a tha kan lakwal lok don ani a fans Mipui te hi lam thleng khianin kan oma lakwal lok ang khi lai bora khianin fans te kan om ani khi kan tam khop bai he la batang hian khu lai kan hu them khu lai khu fans Republic fans te an thu te wani ta khwanin tian he tian he lama thleng hian an thu ni khi lam fans kan lakwa lang he la te pon anon enve a hi Republic fans te kal kan tha khop mai lakwa lok ang lakwa lok ang Republic fans attention neutral fans te pon mai thaya khochi lo kan tam khop mai ele kan lakwa lang nat lom khop mai he korsen kan ha fans kan khop mai lakwal zelang lakwal zelang hay Republic veng tan tu te futna ni bye chance kan nei Bethlehem veng thang lamin chance ne en lokang a goal don em don lawem kan en chin lokang he lampang helipad lama sonin Bethlehem veng thang fan san thua he lampang veng thua stadium lama hian Republic veng fans te kan thu ani free kick an huwa goal lawe keeper Areson set thak mai bye đâu lên bye là kì lại thanh khai gần thua đi fans kan tam khop mai anh lạc quan lóc nghe bye fans bye ơi mình lâu làm về là ao đâu hay cái lại thanh khai cần đi ngay kan khat he khop mai fans te lampang hi pang hi kan la sarpo hello ome bye kan khat khop mai bye thế là mà hian official te kan thu ani kan la tel ve sum se mangai thế là mà hian chon hay lampang thangin akhat ne ho mai hay le tok patang ti khan akina non la leang
ควงแต่กันวัวนี่ควงแต่กันวัวนี่มั้ง Republic กันด้านดาวน์เดีย1-0in second half กันแข่งชัดตั้งไอ้ครบไหม